Lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC hi mihashela thwi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. Cancer Mtramoshtun. So now I have become Mtramoshtun. That's what I. Palamende ihlawula Makashule Ghana tanihi mutshami wa xitulu wa Impeachment Committee. Hi burisana na va ndyangu wa Nhlamulo Nsambo loyi a nga dlawa eCape Town eka madzolonga ku lwisana ni vahlampfa. Kasi eka mitlangu Bafana se va fambile ku kongoma eMexico. Milangutisi mahungu ya Xitsonga eka SABC2 vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Mahungu lawa ya kumeka ni le ka xibokisani xa DTT eka channel ya mahungu ya SABC Lehae riperile. Makashule Ghana hi yena a nga ta rhangela komiti ya palamende leyi nga ta lavisisa loko ku ve President Cyril Ramaphosa u fanele ku susiwa exitulwini. Ghana wa vandla ra Rise Mzansi u hlawuriwe ximfumo eka ntshamo wa komiti namuntlha. Ghana u hlule Dr. Wonderboy Mahlatsi wa vandla ra United Africans Transformation hi nkombo wa tivhoti. Xikongomelonkulu xa komiti I ku lavisisa loko ku ve President Ramaphosa wa khumbeka eka nandzu wa ku yiviwa ka tidolara epurasini rakwe ra Phalaphala eLimpopo. Komiti yi simekiwe endzhaku ka xiboho xa khoto ya vumbiwa. Cancer Mtramoshtun. So now I have become Mtramoshtun. That's what I have become. So I want to thank all the members. I want to thank everyone who participated in this process. The work has just begun. The Section 89 committee work is now in progress. And the things that are in our control will ensure that they are done. Those that are outside of our control will be done by those bodies. So thank you very much. Just to announce, obviously, there are processes that are on the go with regard to the rules, but that process will not stop the work of the committee. They will work in parallel. So I want to thank all the teams and everyone that has worked thus far, and the chairperson, the committee secretary. Thank you as well. Phorisa ra xiyenge xa ti-Hawks eka xifundzankulu xa KwaZulu-Natal Carl Sender u byele khomixini ya madlanga leswaku u susiwe exitulwini endzhaku ko vutisa hi vumbhoni bya swidzidziharisi lebyi ngo tshamela ro nyamalala. Sender u ri u sungule ku tshikeleriwa endzhaku ko konanisa varhangeri va maphorisa hi matirhelo ya vona yo pfumala ntiyiso. Hi nkarhi wa kona murhangeri wa ti-Hawks a ku ri General Lesetja Senona. Sender a nyika vumbhoni mayelana ni swidzidziharisi leswi nga nyamalala eka tihofisi ta vona hi 2021. Loko swa ha titani khomixini ya madlanga yi tiyisisile leswaku General Senona u ta nyika vumbhoni hi Ravuntlhanu vhiki reri. Senona a languteriwe ku nyika vuxokoxoko hi vuenti mayelana ni ku yiviwa ka swidzidziharisi swa nxavo wa kwalomu ka 200 miliyoni wa tirhandi ePort Shepstone hi 2021. Senona a fanele a yi emahlweni ni ku nyika vumbhoni kambe magqweta yakwe ya kombelele leswaku a nyikiwa nkarhinyana leswaku a ti lulamisela. Khale ka phorisa ra xiyenge xa Special Task Force Mathipandile Sotheni u aleriwe bail hi khoto ya majisitarata ya Brakpan. Sotheni u hehliwa hi 16 wa milandzu leyi katsaka ni ku dlaya. U hehliwa hi ku dlaya mbhoni ya khale u hehliwa hi ku dlaya mbhoni ya khomixini ya madlanga Marius van der Merwe. Khoto yi ri Sotheni a nga tshembekanga lero loko u nyikiwa bail a nga baleka. Khoto yi ri Sotheni a nga xungeta timbhoni ni ku baleka laha tikweni hikokwalaho a nga eneli ku tshunxiwa hi bail.
nandzu wu mayelana no dlayiwa ka Witness T, mbhoni leyi nga nyikela vumbhoni emahlweni ka ntshamo wa khomixini ya Madlanga. The facts further show that there was tampering and concealment of evidence in that the firearm used in the commission of the offense was fired and bolt carrier and bolt from a different firearm were swapped. The likelihood of the tampering with evidence is established. The state's case against the applicant is not weak. The likelihood of interference with witnesses is established. The evidence has shown, firstly, that some of state witnesses are known to the applicant. Secondly, the applicant has means to identify witnesses even when the identity is concealed. Thirdly, that due to his extensive training and work in the police task team and security services, he has the means and the ability to carry out the risk. These facts put at the risk his right to be released on bail. Magistrata u tlhele a sola Sotheni ku va a nga boxanga vuxokoxoko eka vumbhoni bya yena byo sungula lebyi a nga byi tsarisa emaphoriseni bya mayelana na yena n'winyi. It suffices to indicate that the applicant was initially not forthcoming with the said information and was found to have substantially adjusted it in the replying papers. Ndyangu wa Van der Merwe ba tsandzeka ku tikhoma endzhaku ka xiboho xa khoto. Why kill him in such a brutal way? Why? It's my brother. I'll never see him again. Never. Never, ever, never. And I just keep on thinking about him, and I wish I could be there for him. I wish I could have protected him the way he protected me many years ago. NPA va amukele xiboho xa khoto. As the state, we welcome this ruling as we see it as the right step towards the right direction to providing justice for the Van der Merwe family. Nandzu wu ta tlhelela ekhoto n'hweti ya Mawuwani siku ra 30. Hi tlhela hi amukela nakambe ka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 ku tlhela hi langutisa hungu leri nga rhanga emahlweni. Makashule Ghana hi yena nga ta rhangela komiti ya palamende leyi nga ta lavisisa loko ku ve President Cyril Ramaphosa u fanele ku susiwa exitulwini. Ghana wa vandla ra Rise Mzansi u hlawuriwe ximfumo eka ntshamo wa komiti namuntlha. So now I have become Tramochtun. That's what I have become. So I want to thank all the members. I want to thank everyone who participated in this process. The work has just begun. The Section 89 committee work is now in progress. And the things that are in our control will ensure that they are done. Those that are outside of our control will be done by those bodies. So thank you very much. Just to announce, obviously, there are processes that are on the go with regard to the rules, but that process will not stop the work of the committee. They will work in parallel. So I want to thank all the teams and everyone that has worked thus far, and the chairperson, the committee secretary. Thank you as well. Muchudeni wa xikolo xa Hillcrest eCape Town wo huma eka dzingidzingi ehandle ka Giyani u vikiwa ku va un'wana wa vanhu vambirhi lava nga dlawa eka madzolonga yo kombisa ku vilela ehenhla ka vahlampfa eWestern Cape. Nhlamulo Sambo wa 19 wa malembe a nghena xikolo eMossel Bay. U vikiwa ku va a hlasele hi ntshungu wa vakombisa ku vilela lowu nga vanga madzolonga hi ku hlasela vaaki vo karhi no hisa tindlu. Maphorisa ya le Western Cape a va nga se lulama ku angula mayelana na swiviko swa vanhu vambirhi lava nga dlawa eka madzolonga ku katsa ni muchudeni wa le kadzingidzingi. Hambiswiritano malume wa muchudeni Nhlamulo Ndlela u hlamusela leswaku Nhlamulo a nghena xikolo eMossel Bay. Vaaki va le Thwathwa evuxeni bya Joni a va kombisa ku vilela va koxa leswaku vahlampfa lava nga laha etikweni swi nga ri enawini va famba. Va koxa ni leswaku vahlampfa lava va huma ni le ka bindzu ra swimawusa. Vaaki va kombise ku vilela va vula leswaku
va hava rivengo ehenhla ka vahlampfa lava nga laha etikweni swi nga ri enawini kambe va vilerisa hi ku tala ka nhlayo ya vona. Va vula leswaku vaaki lava va va tekela ni swivandla swa mintirho. Va ri switereko swa muxaka lowu swi ha ta emahlweni loko vahlampfa vo honisa ku famba. Put South Africans first. 2, the informal economy must be reserved for locals. You can't have somebody coming all the way from Pakistan coming to set up a spare shop here. Who have they displaced? Our people. You can't have those people coming and to open up what you call your hair salons and all of that. Ring fence this economy for our poor South Africans to take over. So this country currently is in autopilot. We are saying to this government, put our people first, put South Africans first. Rand yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 34 cents kasi pondo i 21 rand 91 cent, euro i 18 rand 98 cent kasi pula ya Botswana i 1 rand 15 cent. Minkavelo eka JSC a yi ri ehansi. Nsuku i $4,455 hi ounce, platinum i $1,909 hi ounce, nxavo wa oyili mbisi i $97.33 hi mphongolo. Vaaki a va hlundzukile va kombisa ku vilela ehandle ka court ya Scottsburg eKwaZulu-Natal. A va vilelisiwa va kombela leswaku wanuna loyi a hehliwaka hi ku pfinya n'wana wa yena wa ricece ra malembe ya 6 a tlhela a n'wi dlaya a nga nyikiwi beyili. Khoto yi hundzisele emahlweni milandzu ehenhleni ka Sihle Nciza leswaku a ta endla xikombelo xa beyili ximfumo. Emasunguleni Nciza u ale ku endla beyili kambe magqweta ya yena va byele khoto leswaku se u cince miehleketo laha a lavaka ku endla xikombelo xa beyili. Vandyangu va ri swihehlo leswi a nga langutana na swona i swikulu naswona u fanele ku tama a ri ekhotsweni. She still had a bright future ahead of her, and there was a lot that was still going to happen in her life. She didn't deserve to just to die like that. She had a family. They shouldn't have taken her from us if they were going to do that same thing. So it's just so unfortunate, and we're very sad as a family. We have not recovered from it, and we're not going to recover from it anytime soon. Mana wa n'wana u twa ku vava naswona u ri wa tisola ku va a hluleke ku sirhelela n'wana wa yena. Vaaki kun'we na swirho swa tipolitiki va vilerisiwa hi ku tlakuka ka nhlayo ya vana lava xanisiwaka laha tikweni. Va ri khoto yi fanele ku rhumela rungula ra matimba hi ku nyika xigwevo xa le henhla eka lava xanisaka vana. Our stand today is in support of the family, and not just in support of the family, but in support of the country as a whole, where these kinds of acts are being done on a daily basis. We're hoping that justice will be served and the perpetrators would be punished for the deeds that they have done. This child's life could have been saved. And the community of Amkomas, the community of Ward 99, is very outraged. I mean, this could happen to anybody, but it happened in our area, and knowing that one of the accused is a family member. Nciza u tama a ri ekhotsweni naswona u ta vuyela ekhoto ya majistarata ya Scottsburg hi siku ra 11 n'hweti yaleyi ku ya endla xikombelo xa beyili ximfumo. Eka mitlangu, xipano xa Bafana Bafana ni Mudzaberi Hugo Bruce va sukile ku kongoma eka mphikizano wa misava wa FIFA World Cup 2026. Bafana Bafana a va fanele va suke tolo ku kongoma eMexico kambe va hlwerise hi swiphiqo swa mpfumelelo wa swiphiqo swa tivisa. Swiphiqo swa visa a ku ri mhakankulu eka nhlangano wa bolo ya laha tikweni SAFA ku khomiwe nhlengeletano ya xihatla ku kanerisana hi mhaka leyi. I'm very happy that all of them work together. They've had many meetings. I had a meeting with them last night.
had a meeting with the coach and the captain, Ronwen Williams, yesterday, and I'm happy that everything is sorted. Jordan u tlhele a khensa ndzawulo ya matiko mambe xikan'we na mfumo wa Amerika ku va va hatlise va ta na swintshunxo hambileswi va nga kavanyeteka hi ku tlula siku va ha ta va na ku tlula vhiki ku va va tilulamisela ntlangu wo sungula wa mphikizano na varhurheli Mexico lowu nga ta tlangeriwa erivaleni leri nga ehenhla hi 2200 wa timitara endhawini leyi hambanelaka kule na nkarhi wa laha tikweni. Yes, and those 10 days will going very quick. I'm sure of it. Once we are there, we are starting working, focusing on the game, the first game against Mexico. So time will pass very, very quickly. So it's 10 days, but it's short. And again, I think everybody is looking forward to play the game and to start the World Cup. Varhandzi va bolo va langutele ku vona Bafana yi endla swo hlamarisa. I'm happy that they did qualify, and at least South Africa's got an opportunity to actually view the thing, because we had a good 2010 World Cup here, and there was a lot of excitement, and I think there is also excitement now. So the boys can make it. They must go there, play the football for South Africa, will win. You know Mexico going to play Mexico 2010 with 1-1 on the open game. They must go there and enjoy the football. Xandla xa Mdzaberi Helman Mkhelele hi yena a ri yexe eka xipano loyi a nga riki na visa naswona u ta famba eMexico loko a yi kuma. Hi fike emakumu ka mahungu ya namuntlha kambe mi nga fambeli kule hi yisa emahlweni ni maxelo endzhaku ka mavhengele. Riperile na khensa ku sela nkarhi a yelisa ku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile hi rhanga hi madyambu ya namuntlha ku langutela mapapa eka tindhawu to tala ta xifundzankulu loko hi languta eLimpopo ku ta va ku ri ni mapapa hi languta xifundzankulu xa Gauteng ku languta na xifundzankulu xa North West kona nakona ku ha languta mapapa na loko hi languta exifundzankulu xa Western Cape na Eastern Cape kasi loko hi languta siku ra mundzuku kona ku nga languta na mpfula yi nga va ka kona loko hi languta exifundzankulu xa le Western Cape na le Eastern Cape nakona ku langutiwe moya xikwitsi lowu nga va ka kona eka siku ra mundzuku kasi ke hi languta maxelo ya swifundzankulu hi ranga xifundzankulu xa Gauteng ku langutela maxelo titimela ni mixo loko hi languta ndhawu ta le Joni ku ta va ri titimela ni mixo kasi loko nkarhi wo famba ni nhlikani ku ta va karhi ku hisa kasi loko hi languta exifundzenikulu xa Limpopo xona hi nga langutela maxelo mo kufumela laha nga langutela maxelo ma kahle swinene loko languta ndhawu ta Buffalo Thohoyandou ku ta va karhi kufumelela Musina na ku ta va karhi kufumelela Giyani ka Malamulele nakona u nga langutela maxelo ma kahle na le ndhawini ta le Tzaneen u nga langutela maxelo ma kahle eka siku ra mundzuku kasi loko languta xifundzankulu xa Mpumalanga kona nakona u nga langutela maxelo mo titimela ni mixo loko languta ndhawu North Carolina ku ta va karhi ku titimela Limpopo loko languta sikhuna na ku ta va karhi ku titimela Limpopo kasi loko ta Standard na ku ta va karhi ku titimela Limpopo kambe ku fuma ka nkarhi ku ta va ku ya karhi ku kufumela kasi ku languta exifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kona u nga langutela maxelo ma kahle swinene Ndata of Red ku ta va karhi ku fumerile u ri ta va karhi ku fumerile Richards Bay na yona u nga langutela maxelo ma kahle swinene eka siku ra mundzuku languta xifundzankulu xa le Eastern Cape nakona u nga langutela maxelo mo titimela ni mixo laha ku nga ta ku nghenela mpfula laha na lahayani kasi ku ta va karhi ku huma dyambu ku ri ni mapapa hi ku famba ka nkarhi silanguta exifundzenikulu xa le Western Cape na nakona u nga langutela maxelo ma kahle swinene loko ra ndhawu ta Williams ku ta va ku ni maxelo ma kahle loko ra ndhawu fana na George ku ta va karhi ku ni maxelo ma kahle swinene laha nga ta va ka 14 ku ya eka 19 languta xifundzankulu xa le Northern Cape u nga langutela maxelo mo kufumela ku languta Kuruma ku ta va kufumerile Apenteng ta va karhi kufumerile Springbok ta va ka 11 ku ya eka 21 kasi ku languta exifundzenikulu xa Free State kona nakona u nga langutela maxelo mo kufumela Bothaville ku ta va kufumerile Kroonstad na yona ta va ka 9 ku ya eka 21 kasi loko languta xifundzankulu xa North West xona u nga langutela maxelo mo kufumela ku languta va karhi ku hume dyambu laha na laha loko ta Rustenburg ku ta va karhi kufumerile karhi languta Mahikini ta va kufumerile Toscana yi ta va ka 12 ku ya ka 21 kasi languta Taung yona yi ta va ka 10 ku ya eka 22 la ku ri maxelo mkhomelo na ka madyambu namuntlha Raperile.